Na lutuadusu ya fumu ya tete ya kizunga na betu ya Congo Central, mbuta Dr. Gibando Ndungidi, bafumu nyonso ya luyalu ya kizunga, monanaka na lukutakano ya luyalu mercredi 1er Novembre 2023, kuna na mosi ya masuku ya inzo ya kisalo ya tata gouverneur. Mambo tano batubilaka kuna, lokola, ndinga ya tata gouverneur ya Congo Central, kundima ya procès verbal numéro 13 ya lukutakano ya mardi 13 septembre 2023, kufiongu nina nkuta ya mbongo ya luyalu kesa adulo na mvula 2024, badosie ya bisalo ya baministre ya kizunga na bakomisere generaux na mambo ya mutindu na mutindu. Na ina metala ndinga ya fumo ya tete ya kizunga mbuta Dr. Gibando Ndungidi, andi tubilaka mambo iya ya mfuno lokola lufwa ya nkulu kaka ni mwanansemi, sumbulu ya bamoteur zole ya impa samna bak ya luozi, mambo metala ngemba ya kizunga na Congo Central, kubukulu ya kimoko ya semaine congolaise ya tourisme na Congo Central. Premier point, lufwa ya nkulu kaka ni mwanansemi na tete fumu ya tete ya kizunga tata Dr. Gibando bambulaka moyo na mutindu pasi ya lufwa kuminaka nkulu ya betu honorable Zakari Badiengila zabanaka mingi na kumbu ya ni mwandansemi ya ivutulaka mwela na tata Nzambi le 18 Octobre 2023 na yau yandi tajisaka kiadi nandi na kusonika na buku ya maniongo mutindu kizunga ya Congo Central mezi mbisa ya ivuandaka fumu ya libundu tubidi ya nkangu pe mutu ya mayele vuandaka nwani na mambote ya inswa ya Congo Democratique na ya Congo Central na kumbu ya bana ya Congo Central na ya yandi mosi fumu ya kizunga kabulaka kiadi na yandi kitwadi na bakundi bapangi na minkwikizi ya dibundu ya bedeka yandi tondelaka mwela ya kaka ni mwanasemi vundulu ya mbote na kutala mutindu nkangu nyonso kena kumona pasi na ntima mabanza ya tata gouverneur kele nga bazikila nzutu ya kaka na bwala na yandi na suku malombo na luozi secteur monguluwala ata konzila kele pasi luyalu ya kizunga mebaka lukano ya kusala kitwadi na famille samu na matanga ya tsuka na yau ministre provincial ya agriculture pe commissaire général ya ITPR ba uzole mebaka kiyekwa ya kutala mambo ya nzila 2 sumbulu ya bamoteur zole ya impa samu na baki ya luozi na yena metala baki ya luozi fumu ya kuzunga ya Congo Central pesaka sango ya sumbulu ya bamoteur zole ya impa na manima ya bangonde tatu kaka nyonso yina na lusadusa luyalu ya kizunga office de route kena kusala nyonso samu na kukanga yao 3 mambo metala ngemba na kizunga ya Congo Central na diambu ya tatu metala ndinga ya tata gouverneur yani bulaka komi na meza na yina metala ngemba pe mutindu ya kutani na nkangu mingi na tsungi yai ya batsodolo na yao yandi zola kuwa atafiotive mavuanga ya bipumbulo ya ntoto ya nkulu Simo Kimbangu pe Kimpavita fumu ya kizunga melomba na ministre intérieur kitwadi na polisi samana kumanisa mavuanga kena kumonana na luozi pe na site ya Kwilungungu na ndambo nkaka yalomba maka na ministre ya justice na kusonga mutindu kele ba boloko ya Congo Central na nzila ya kutani na batu ya boloko pe kusiamisa misiku 4 kubukulu ya kimoko ya semaine congolaise ya tourisme na Congo Central bafumu ya luyale kizunga
baonde ya tete na kubaka tsangu metala kuyamba na mbanza matadi na kubanda lumbu ya le 9 ti le 12 novembre 2023 15 ya mbala tatu ya semaine congolaise ya tourisme. Samu na mvula yayi ngudi ya diambu kele tourisme pour les investissements verts. Na yau commissaire général keta la mambo ya Kinkulu mebaka kiyekwa ya kutoma bongisa ngizulu ya bato. 2. Kundimama ya procès verbal numéro 13 ya lukutakano ya mardi 19 septembre 2023. Na manima ya lutangu ya tata secrétaire général ya Luyalu ya Kizunga, procès verbal numéro 13 ya lukutakano lutaka mardi 19 septembre 2023 ndimamaka na bafumu nyonso ya Luyalu. 3. Kufyongunina nkuta ya mbongo ya Luyalu kesa adulu na mvula 2024. Tata ministre keta alaka mambo ya kuta ya mbongo ya Luyalu samu na mvula 2024 na manima kusonga mutumi kevuandela ndandasani ya sadulu ya mbongo samu na bisalu ya leta conseil kuizaka ndima pe bakaka dibanza ya kutinda yao na bafumu keza ba kusadila yao. 4. Badosie ya bisalu ya baministre ya Kizunga pe bakomissaire généraux. Tata ministre ya plan, économie pe commerce pesaka na conseil batsangu zole kotolo ya farine na kukonda kuzitisa minsiku ya Luyalu pe manaka ya 145 territoire na Kizunga ya Congo Central. Na ndambo nkaka ministre ketala commerce na Kizunga monisaka maniongo ya midema samu na farini kena kukatuka na baiti ya nzenza yakena kunuanisa na mtindo mosi ya pasi bisalu ya midema na yao samu na kutanina ba kompanyia ya Kizunga na betu Luyalu ya Kizunga melomba na bisalu nyonso ya leta na kutala diambo ango na manaka ya tombokolo ya Bizunga to programme ya 145 territoire samu na Congo Central. Ministre monisaka mutindo ya mbote kisalu kena kusalimina na ba territoire nyonso na manaka ya tombokolo ya Bizunga to programme ya 145 territoire samu na Congo Central. Ministre monisaka mutindo mbote kisalu kena kusalimina na ba territoire nyonso 10 atoko bifulu ya nkaka bisalu kena kwenda malembe kasi natsuka ngonde ya Novembre na ba territoire nyonso 10 mambo ya mbote lenda monana. 5. Mambo ya mutindo na mutindo na ntwali ya kumanisa lukutakano ya Luyalu ministre ya ekonomi pesa katsango ya kiadi metala tekolo ya ba loso ya imbi lendaka bebi sama vimpi ya nkango na kitezo ya 6830 sac ya loso yango ya imbi kaka 386 sac mekangama na boma pe na mwanda na yao ministre ya interieur melombwa na kuzibula meso kitwade la polisi samu na kutula diboko na batu yina ya imbi uzola dikisa batu loso ya imbi kepesa kimbevo na manima ya kubaka nzinga. Ministre agriculture na kusiamisa dibanza ya kuzikila kaka ni mwanasemi na bwala suka malombo mtoto ya bakaka nandi yandi tubilaka mambo ya nzila ke ya mbote ve atafioti kiteuza ba kilometre 13 kena kulomba ba pont na yao commission ya bisalu ya ITPR OVDA pe office de route melomba mana kupesa mayele pe banzila. Ministre ya transport yandi pe vutukilaka mambo ya metadila ba embouteillage na nzila Matadi Kinshasa samu na yandi na kutani na nkangu pe binati ya batomabilu na tangu ya mafua ya kaka ni mwanasemi pe kotolo ya kampanye ya basodolo samu na inki ve bankinzi ya suka mvula. Ministre melomba babuela batuketeka batike na peyage pe bayayi kena kubongisa nzila basala yao na nswalu nyonso liambo yango yandi mamaka na conseil na tsuka conseil général ya pete intik
tulaka na meza liambo metala minzonza ya ntoto pe bima ya compagnie SPT na batu ya ikena kuzabaka na ve zola teka yao na commission ketala banaka ya tungulu ya libongo ya nene na banana kubanda na 11h40 nyonso manisaka na tango ya 16h21 matondo mingi.